Dobar dan i dobrodošli u Matica podcast. Moj današnji gost svojim pjesmama donosi dalmatinsko ozračje. Pjevač, kantautor, skladatelj, pisac, avanturist, Goran Karan. Gorane, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našli, hvala lijepa što ste me pozvali u Maticu podcast. Prekrasno mjesto, hvala vam lijepa. Obišli ste Maticu? Maticu, da, to onako baca na pčelinjak. Ja bi u tom pčelinjaku imao sigurno funkciju truta otprilike. Kako vam se čini? Odlično, sjajno je mjesto, prekrasno je napravljeno, divni ljudi, puno entuzijazma i jedna neprekidna, kako bi rekao, jedna nastojanje, ali čista srca i puna srca i to pozdravljani i čestitani. Nastavite tako. Hvala vam puno, trudimo se. Stvarno dobro i dragi gledatelji podcasta Matica, nalazimo se zapravo u novom Hrvatskom domu ili Domu Hrvatskog vijeća u Subotici, napravljen 2023. godine i vidim da ništa se nije ostavilo slučaju, da su ljudi to pažljivo isplanirali. Inače ovaj kraj, kako je ta zemlja ravna i bogata i plodna, zahtijeva da ko upravlja poznaje gazdinstvo i vidi se da sve što ste dobili da je sad još vrijednije, a to je prava stvar. Hvala. Često ste dolazili u Suboticu, nastupali? Jesam, ali to nisam toliko često, nego imam puno godina, znaš. Sad u svojoj dubokoj mladosti, ovo je već jedan 10. koncert, ja mislim da imam, svirali smo Hrvatsko prelo, svirali smo Dan grada Subotice, svirali smo na Paliću, na ljetnoj pozornici, ima 2 godine, 2,5, tako nešto, i nekoliko puta još druge neke varijante. Međutim, ovo večeras prvi put u ovoj ulozi u sinagogi pjevam ja, a svira Vagabundo band, došli smo sve u punom sastavu i tonca smo poveli da sve bude kako treba i obećavamo da ćemo se popraviti i dogodine, ako ovo uspije, idemo dogodine u profesionalce. Odlično. Prošli mjesec ste imali i uspješan koncert u Novom Sadu. Rado dolazite u Vojvodinu? Pa nekako se to dogodi da se nepravda, rado dolazim u Vojvodinu. Imam odlične prijatelje u Subotici, Marko Dulić Cile, Zoltan Skala, a evo sad sam, čini mi se, upoznao još nekoliko dobrih ljudi kojima treba i ja uzvratiti gostoprimstvu. U Novom Sadu smo svirali u SNP i puna kuća, na neki način je u okviru svih ovih previranja koja su već permanentna situacija u Srbiji i svih izazova s kojima se ljudi nose, puno kazalište ljudi koji su odlučili tu večer usred jednoga vremena koje naginje malo put kaosa se odrediti za pjesmu i za ljubav. I ja sam stvarno zahvalan na tome i nadam se da ću večeras napraviti istu tu situaciju. Mi smo tu, dragi ljudi, da se bolje volite i lakše ljubite. Postoji neka tajna nit između Vojvodine i Dalmacije? Posebno ovdje u Subotici gdje se govori ikavica, kao da ste na domaćem terenu. Ikavica je, da, ima ta ikavica je jedna od blagodati koju nosimo. Da se razumijemo, ja dolazim iz Splita, iz Dalmacije i većina toga zapravo i nije moje djelo. Nisam ja ni iznoja, ni isplaka to more, nisam te stijene su tamo kakve jesu. Onda bi ljudi dolazili u Dalmaciju i to najčešće i ljeti. Onda bude to nebo, vedro, pa to more, pa se onda probude elementi u ljudima, onda bude nuspojava da se zaljube. I onda čim kreneš tu ikavicu dalmatinsku ljudima, dogodi se taj moment i imamo tu jednu vrstu bliskosti koja je sasvim izravna. A s druge strane, geografski kazano, kod nas kad je more, kad nema vitra, kad ne puše, zove se bonaca. Kod vas se odi zemljana bonaca. Tako da naćemo neki način. Ikavica u Subotici, znam, isto, baš Bogu, Cileta, lipi moj, kad on meni kaže. Tako da znam da je ikavica i znam da je jako teško u ovom trenutku biti na ovom mjestu i raditi ovaj posao koji vi sad radite. Samo ustrajte u tome i nema problema. Na kraju će
prave vrijednosti dolaze kasnije. Neke i stvarno puno kasnije, ali one ostaju, sve ostalo. Zapravo, na kraju svega, samo ljubav ostane. Sve ostalo su okolnosti. Pričali ste o Splitu. Dite Splita, rođen Beograđan. Zamisli, ima ja još jednu zanimljivu lokaciju vezanu uz vlastiti nastanak s kojim ja nema ništa. To, moja gospođa majka i otac su me navodno, to sam prilično kasnije saznao, to je jedna biografska crtica, su me začeli u Zagrebu. Onda sam ja prije vremena izašao u BG, tamo sam bio 2 dana, dobio sam po stražnici i onda sam neobično muzikalno se oglasio i svi su znali, i onda sam utekao u Split. Tako da mi je sve to nekako već u natalnoj karti, što se kaže, pisalo da će bit će svega, bit će puta. A kako je bilo odrastanje u Splitu? Izazov. Kaj je svugdje zapravo? To je, mislim, te 70. godine su donekle drugačije vrijeme nego što je sada. Sad su ljudi malo, možda se čak i više trude biti obzirniji nego što su obzirniji. U Splitu ti je ovako. Padneš na ulici, razbiješ se dijete sad, i sad vidiš, prosuva se dole krva oko koljena. Mali jesi pa, jesam. Dođi da te digne. Tako da imaš taj malo onako jedan, drž se, razumiješ, kupi se sam, riješi sve te stvari. Split je izazovna sredina, sa jednim malim brojem ljudi zapravo, kad kažeš možda 200,000 ljudi, ali ima svjetska mjerila. Navikli smo na talente, svi nešto, svaka ulica ima sve. Svjetskog prvaka, znanstvenicu, lipoticu, pivača, kompozitora, tako da je to jedna sredina koja je, znate, neki put i u depresiju baciti oko toga svega skupa, ali... Kad je južina? Kad je južina? Tako nekako. Šalim se. Nisam toliko meteopatski, baš onako. Ja sam ti jutarnji tip, tako da ode na Bačvice, tamo kad južina su valovi, pa onda nema picigina. To je jedna igra koja se igra sa oguljenom i obrušenom teniskom lopticom u plićaku, gdje odrasli muškarci pokazuju svoje stvarno mentalni uzrast. Ja imam 8,5 godina do godine. To je, da. Picigen, a Picigen se igra u Novom Sadu, da ste čuli? Je, to kad govoriš sa mađarskim naglaskom, Picigen. U Novom Sadu, na Štrandu, da li ste igrali na reci? Nisam još, rekli su mi ljudi, 2 puta smo imali neku priliku. Čak je danas jedan od prijatelja, u stvari jedan od dijela tima Vagabunda, Benda Julio Žuvela, je odličan Piciginaš. Ima ja 2 baluna sa sobom u autu za slučaj. Ako sad Dunav baš malo posustane, pa bude pličak, eto. Novi Sad Štrand, u Petrovaradinu oficirska plaža. Sve znaš, spremila si, to nema šta. Ne, ja sam iz Petrovaradina, tamo si igra. Nije to iz Novog Sada, to je iz Petrovaradina. Bitno naglašavamo. Da, to je. Posebno naglašavamo. Da. Koliko se razlikuje taj život u Splitu, jedan splitski dan, na primjer, sada? A to je opet stvar izbora. Kako provedete? Pa ja koristim... Različite, vjerovatno zimski i letnji. Ja ti volim svako vrijeme, volim kad kiša pada, super, ostaćemo doma pa ćemo nešto napisati, ono što nismo. Jučer i prekjučer, ako je sunce, ako je snijeg, što je vrlo rijetko, ali dobro, veselim se svemu i svaki dan odem na plažu kako mogu, jer tamo ili bacimo na balon, to je nogomet, na male branke, mali golići, kako se kaže ovdje, ili na picigi, ili se podružimo, ja sam ti dnevna selekcija. Budući da se bavim poslom u kojem su ljudi opušteni na večer i sve je nekako na večer, nemam potrebu veliku za proučavanje daljnjih splitskih noćnih vrednota, nego sam onako dnevno. Više jedan normalan život. Pogotovo sad kad je bio COVID. Ja sam se spasio. Nismo puno putovali, ja sam gušta se svaki dan. Samo što sam razvija se jedno više u ozljedu ruke, to je to, od daljinskog upravljača zaspa bi s njima da bi morali ovako. A onda da se vratimo na neke glazbene početke. Dobro. Rockera? I prije toga je bilo, znaš, ako ćemo onda na početku, ajmo nazad na početku. Ajmo skroz. Ajmo još, kako sam rekao, dobio sam po stražnici i onda sam... To je bio prvi ton.
Ne znam, a to ovo sad izmišljati, priča. Ali u osnovnoj školi član zbora, pa sam onda počeo neki gitaru, nešto svirulskat. To je bilo vrijeme kad se Split gradio dosta. Bile su takozvane mediteranske igre u Splitu, tako da se puno toga i sportskih objekata i stambenih objekata napravilo, tako da je majka dobila stan. Split 3 se zvalo to. I onda kad smo se priselili tamo, u sklopu cijele akcije kredita za namještaj svega skupa je i nekoga moga, nazovimo uspjeha u školi, je došla gitara, Pedro se zvala. I onda sam išao par sati na učenje te gitare, ali mi nije programski, mi se nije dopalo, bilo sve ptičice i izgorali su. Tako da sam uteka. Međutim, ispred kuće, kako je dosta svijeta mlađega bilo, zapravo su bili stariji od mene. I bolje su svirali da bi se s gitarom izašao na već. Lito je. Kako nije bilo digitalno doba, pa nisi mogao nositi sa sobom zvučnike. To je prije onih kazetofona na glavi. Onda su ljudi svirali, onda bi gledao kako ovi svira, onda bi to doma išao. Tako da kad si rekla rocker, malo prije, to je super, samo što je na akustičnoj gitari, taj rock ne traži od tebe da krikneš, nego... Tako da sam neke pisme sam znao svirati i pivati, prije što sam čuo originalu, sam čuo od ljudi, ne znam, Jedina moja, Crni leptir i te stvari, to stvarno, to su bila opća mjesta. Pa mislim su to i dalje neki početci ko na gitari. Da, i onda i sve to skupa što ide dalje, onda se je nabujao je pubertet, Bože mi prosti, onda su počele ove žlijezde na sve strane i onda je tu trebalo energetski se nekako pokazati, To je bio dobar prolaz. Ma to je odlično, momci s gitarom su... Dobro prolazili. Dodatak nepotpunom navodu. Znalo bi da ti sviraš, a da su drugi upražnjavali poruku pjesme za vrijeme dok ti sviraš, tako da o tome govori jedna pisma Di si rasla, znaš ti sviraš, pa nisam zato sad to. Tako da, ali sjajna jedna situacija, gitara je i bilo koji instrument je zapravo odlično sredstvo za pretvoriti sve što osjećaš u nešto što je konstruktivno. Nešto što je smisleno, nešto što ima neku poruku, nešto što ima neki viši cilj. Znači, gitare kad si ljut je dobra, nećeš šta već bude kad si ljut, kad si dobro, kad si sve se da u lipotu neku sples na gitari. A kako sam pripada tome socijalnom sloju da je bila gitara, ipak ne klavir, nije bilo ovako. Nije bilo mjesta za klavir. A i možda ni volje, ni znanja i tako to. Nije bilo mjesta za klavir. U svakom slučaju, ali klavir ima jednu rekla bi, sad bi se iskoristio Petrovaradinsku notu, jednu malo, znači onako malo uznesenje, nemojte mi sad, što ima jednu distancu. Dok je recimo gitara, to smo sa oko vatre, već bliskija je priča. I svirajući tako su počeli prvi bendovi, iz Haustora ili Portuna, kako mi kažemo, pa onda malo bolji bendovi, pa tako, pa ovo, pa ono. I sviranje, normalno, gitare posuda, po kafićima, sviranje ljetni bašti, volja mati kozi, i sad sve to skupa. Tako da to sa rock muzikom, ja sam bio malo ambivalentan oko svega toga skupa. Išla bi pisma, ne znam, Čale moj, Let the Sunshine, Galebija, Soldier of Fortune. Tako da meni je bilo jedno i drugo emocionalno me doticalo. Stalo me bilo onako, pisme me pogodile, onda mi je to bilo tako lako na taj način. A sad to šta rocker, evo, nije mi svjedok tih dana, još uvijek posoljena kosa. To je tako, ja sam malo nadivljač, znaš, ali sam nježan u srcu. Malo onako, i to je kao to. I onda dolazi do suradnje sa Zdenkom Rudnićem. To je neka prekretnica? Apsolutno. Iako ja sam u tim trenucima sam jedno 8 godina svirao po ulicama, lijevo i desno, i taj rock sastav Big Blue je, napravili smo album i na hrvatskome i na engleskome. Pivao sam u muziklu Sarajevski krug glavnu ulogu i na hrvatskome i na engleskom, nastupao sam u muziklima vani u Beču i glavne uloge i sve to skupa, ali Zdenko Rudnić je bila moja brkata dobra vila.
Jer te pisme koje on pisao sam ja zna svirat bez da me neko tjera da ih svira. Meni to bilo, odmah mi je bilo drago i razumljivo u vrijeme kad možda Oliver Dragović nije bio toliko ustanovljena veličina, neupitna, on je bio točka, ali u vrijeme kad su te pisme izlazile, one su bile malo tiše. Znači, ako si ima neko, ako raskrili se i ovako, a njegove, uvijek ja sam s tobom, sve nekako malo tiho, i onda međutim su potkožne i one su sve bolje i bolje svake godine. Sve te pisme od Zdenka Runjića, pokojnog majstora, su sve bolje. Kad sam dobio priliku izravno se emocionalno izraziti, pa di ćeš bolje, to je bilo, to me Bog dragi pogleda, reka, ajde, ljubazno je maka taj zid, gdje sam ga izrazbija glavom na sve strane već, aj sad. A surađivali ste i sa Oliverom Dragovićem? To je bilo, i igrali nogomet i svašta. U Splitu smo većina tih pjevača, tih većeg broja generacija, svi smo mi bili promašeni centarfori u Hajduka zapravo. I Oliver, i Tedi Spalato, i Dražen Zečić. Trenutno ste, kad ste spomenuli Tedi Spalato, trenutno je i ovaj glazbeni spektakl Tragom Olivera. To je bilo. To je sad bilo u Slavonskom Brodu. To je sjajno, to je... I opet Drvnica. Dakle, Oliver meni daje jedan dobar savjet za koji se, ja mislim da se on ne sjeća da mi ga da. Bila je večer 1996. smo kao grupa Big Blue nastupali na Zadarskom festivalu, tada sad više ne postoji taj festival, imali smo jako dobru pjesmu Kiša i trebali smo nešto svirati na večer, menadžment međutim to je sve spalo jako turobno, sve skupa, oko organizacije, svega skupa, i sad ja stojim gledam jedan drugi, jedan stojim kraj stupa i potonile me sve lađe, otprilike vidi mi se na faci, jer ja ne znam da se meni vidio, ali eto vidi se. I dolazi Oliver, koji bija u dobrom raspoloženju i došao do mene, to je samo faza. Sad naš prvo poštovanje, obratija mi se čovječ. To ti je samo faza. Faza? Kad je to rekao, pa u HD mi se otvorilo sve. I poslije smo napravili tu Neoresmike reda, smo snimili i to smo, toliki smo bezbrižnici, mi nismo snimili niti video za tu pismu. Što je stvarno, ta pisma je išla pješke starom cestom, što mi kaže, nije išla autoputem. I poslije toga smo snimili još i jednu što sam ja napisao, Trago ljubavi, i nekoliko pisama, mislim smo imali 6-7 suradnji sve skupa u višin, ali ovako na duet dvije stvari. I oni dolazili bi nogomet, taj ekipa Split Starsi, sad sam nabrojao neke od pjevača, ali većina. A dobri smo bili čak, da bi se ljudi privarili, misle sad će oni to, a nama stalo skoro kako do pisme. Tako da sam se dosta dobro upoznao s njime. On je bio normalan čovjek, bio najmuzikalniji pjevač od svih nas, jer je i taj klavir, i ta njegova aspiracija na, ne znam, Stevie Wonder, Ray Charles i sve te škole i puno sati javnog sviranja, koji danas ljudi najčešće nemaju priliku tako ispeć zanat. On je, kako bi rekao, bio živi spomenik svemu tome skupa, ali normalan čovjek. I onda, to je... U Splitu, inače to, kako sam ti rekao malo prije, svaka ulica ima dva bolja nego što si ti sigurno. Ovo sebi govorim, ne o Petrovu Radinu, Bože sakloni. Pa te onda malo bocnu da vide kako si, jel ti narasla veća glava ili srce, tako. Pa te onda, tako da nema zvijezda zapravo, ali Oliver, jednostavno postoji jedno poštovanje veliko je bilo. I sad taj njegov, spomenula si Tragom Olivera, to je jedan program koji je njegova grupa Dupini, 30 godina su svirali s njime, to oni su prošli cijeli svijet s njime, Njoko, Silvije i tako dalje, su napravili program koji je zapravo na neki način daje te pjesme od Olivera sa izvođačima koji imaju povijest. Zorica Konđa je bila, koja s njime imala i duet prekrasan. Ona je pjevačica, inače bila iz Tijena i sjajan glas.
Teddy Spalato je jedna opća pojava hrvatske glazbe, on je još, ne znam, od Konobu moja, priko Sve ću preživjeti i sad zadnje što smo radili Kuća naše pisme, s time smo bili pobjedili na Splitskom festivalu. Svakoj deceniji on ima po jednu značajnu pismu i njegov nećak od pokojnog Olivera, Petar Dragujević, izvrstan tip. I išli smo u Australiju nedavno, u 5. mjesec turneja Tragom Olivera i to je bilo stvarno nešto. Nismo svirali u klubovima, ne, organizatori su Dona Radalj i Face to Face Production, kad su prvi put se odlučili da će se početi baviti glazbenom produkcijom, organizacijom koncerata, su zvali Olivera 2006. godine. I nisu htjeli raditi klubove, nego su napravili teatre, kazališta, što je u tom trenutku bila jedna novi pristup. Izgubit ćete puno novaca, ne morate to tako, međutim, bilo sve puno, bilo sve fantastično. I oni su sada, vrlo rijetko u ovom poslu da neko pokazuje zahvalnost u organizacijskom smislu, zvali su Dupine, u 5. mjesec smo bili, znači, prošloga svibnja, maja, Melbourne, Sydney i Perth. I to su bili teatri po 3000 ljudi. Sjajno. Staro, mlado, srednje, svi znaju svoje pisme na pamet, a nisu ih učili iz lektire. Znači da te pisme su ostale kao sredstvo izražavanja puno generacija i zapravo te čekaju dan danas. Ako ti nije sad drago, pomalo doćiš. Jedan dan ćeš. Ja smo prelazi generacija. Napisao se ja nešto da pisme ne umiru, pisme ne stare. To se može dogoditi samo nama pivačima, a pismom nikako. Ali uvijek su tu i to je ono što je neko živo tkivo i što sam rekao malo prije da poslije svega ostane ljubav. Svirali smo u Slavonskom Brodu, to si bila navela, pa mislim puna kuća, ljudi se stvarno raduju i pivaju i to nije neka vrsta ajmo reći fešte pa je vinskoga tipa i pumpa, nego je ovdje i onda kad ti se rasplasa to unutra, onda doma napravite koga voli i kako će. Ja. Imali ste duet sa Oliverom, a rekli ste da ste priželjkivali duet sa Đorđem Balaševićem. A to bi bilo sjajno, Đorđe. Da, to je još jedan onih čije sam pisme zna svirati prije nego šta sam mora. I Prva ljubav, i ne znam, Lepa protivnjak čiji. A ste imali neku ideju kako bi izgledao taj duet? Ne, tada sam... Upravo govorimo o toj poveznici, opet nekako Vojvodina, Dalmacija. To je bila jedna onako više moja želja. Ima jedna pesma, ne znam, sad izvinite, da li ste čuli što je ansambl Hajo radio sa klapom More i Šibenika. Zove se Ratari i ribari. Dobro, je li to neki susret zajednički ili ono da ne bude ratari protiv ribara? Koliko su ostali? Koliko ostale utakmice? Zajednički je upravo kao što je za Dalmatince more, ovdje su... Ma, Đorđe nije nikad snima duet. Nije nikad snima duet. Nisakim. Tako da je to bilo zapravo jedna moja onako... Međutim, upoznali smo se u Ljubljani jednom zgodom i odličan tip. Ali imate sada možda nekog iz Vojvodine s kim vi... Ako ti ja sad to kažem, to će se sigurno ne dogoditi. Pa ti onda neću reći. Da napišete. Da napišem. Zadnje vrijeme, da ostavimo negdje. Dosta 20 godina. Da napišete i da ostavimo u matici. Konvertiran potez. Konvertirano, kao one kapsule vremenske. Kao vremensku kapsulu. Morat ćemo o tome ozbiljno razgovarati poslije. Dobro. I dlaku poslije za slučaj da možemo klonirati poslije ako se nešto dogodi. Gorane, hvala vam puno, bilo mi je jako ugodno čakulati s vama ili kako bi ovdje rekli divaniti. Divaniti, tako, hvala lipa što ste me zvali. Kako kažem, velika mi je čast i zadovoljstvo. Večera ću imati koncert, nadam se da ću vas vidjeti na koncertu, da ćete doći upitnik. Da, ne, možda. Oće, klima glavom, hoće. Navodno će, nije riješila sve domaće probleme, morat će organizirati i tako dalje. Ali ja vas pozivam, pa ako se niste drugome obećali, večeras dođite na koncert. Hvala vam puno i hvala što ste bili gost. Hvala lipa. Svako dobro. Dragi gledatelji, nadam se da ste i vi uživali u našem čakulanju. A do sljedećeg podcasta uživajte uz pjesme Gorana Karana. Doviđenja.